Nataka nizungumze siku ya leo kuhusu kwa nini Mungu hutaka kuwabariki watu wake. Ni sababu zipi ambazo zinachochea Mungu ama zinamsukuma Mungu ili kuweza kubariki watu wake? Jambo la kwanza ambalo tunaliona ni ya kwamba katika Deuteronomy 28 mstari wa 2, maandiko inasema kwamba baraka hizi zote zitakuja juu yenu and they shall overtake you, that all these blessings they shall come upon you and they shall overtake you. Kwa hivyo ni ya kwamba agano la Mungu lile ambalo ametuahidi sisi ni kwamba atatubariki, ni kwamba atatuinua. Lakini tena wakati ambapo anapotubariki na kutuinua, kwa nini huwa anafanya hivyo? Kwa sababu kuna watu wengi ambao siku ya leo wako kwenye milima ya maombi, wanaomba na wanataka wabarikiwe, wanataka mali, wanataka mambo makubwa, lakini mpaka waelewe utajiri wa Mungu unakuja juu ya mtu ili afanye nini nao, kwa sababu mpaka moyo wa mwanadamu uwe sawa na moyo wa Mungu ili akaweze kupokea siri za Mungu. Maandiko inasema katika Zaburi ya 25 mstari wa 14 ya kwamba siri za Mungu ziko na wale ambao wamchao. Basi siri ya Mungu kuachilia utajiri wake juu ya mwanadamu ni gani? Jambo la kwanza, Mungu hutaka kubariki watu wake ili watu wake wakaweze kuwa na hope and peace. Jeremiah 29 verse 11, maandiko inasema kwamba kwa sababu ninajua mawazo ambayo ninawaza mazuri na sio ya kuzimu, ya kufanya muwe na tumaini na tena hata muwe na amani. For I know the plans that I have for you, for good and not for evil, to give you a hope and a future. Kwa hivyo Mungu anabariki watu wake ili waweze kuwa na amani na waweze kuwa na tumaini katika maisha yao. Jambo la pili ni ya kwamba maandiko inasema kwamba Mungu anabariki watu wake ili na wao wakawe baraka kwa watu wengine. The Bible says in the book of Genesis chapter 12 and verse 2 and 3, maandiko inasema nitakubariki nawe utakuwa baraka. Mstari wa 3 unasema kwamba utakuwa wa baraka katika familia zote za dunia. Basi Mungu anaangalia moyo wa mwanadamu, yule ambaye anaweza kuaminia utajiri wake wa mbinguni, ili kwamba akiachilia juu yake, naye huyo atakuwa mwaminifu kuachilia katika familia zote za dunia, yaani atakuwa baraka kwa watu wengine. Jambo la tatu, Mungu tubariki ili tukaweze kumsifu, that we may praise our God, that we may praise the Lord. Maandiko inasema kwamba katika Petero wa kwanza sura ya 2 mstari wa 9, maandiko inasema kwamba Mungu ametuchagua tukawe wale ambao walioteuliwa ili tukaweze kuonyesha sifa zake, that we may show forth the praises of our God. Na kwa hivyo utajiri wa Mungu juu yetu ni wa kudhihirisha sifa za Mungu. Katika Zaburi ya 115 mstari wa 12 mpaka 18, maandiko inasema that the Lord has been mindful of us, and the Bible says that we are blessed of the Lord. And then the Bible says that the dead do not praise the Lord. Therefore, because we have been blessed of him, then we must praise the Lord. Na maandiko inamalizia kusema kwamba tusifu Bwana, ya kwamba tumebarikiwa na Mungu, na kwa hivyo waliokufa hawasifu Mungu. Kwa hivyo maandiko inasema kwamba ni sisi tuliobarikiwa, ya kwamba tutainuka na kusifu Bwana. Kwa hivyo sababu ya tatu ya Mungu kutajirisha watu wake ni ili wakaweze kumsifu. Jambo la 4, maandiko inasema kwamba ili tukaweze kumtegemea zaidi, to depend on him fully. Wakati ambapo Mungu anatubariki na utajiri mkubwa wa mali na kila hali, ni ili tukaweze na sisi kuendelea kurely on him, ni kwa ajili ya maisha yetu, ili tuweze kuondoka. Katika Luka 12 mstari wa 3, maandiko inasema it is your father's good pleasure to give you the kingdom, ya kwamba ni makusudio ya Baba yetu aliye mbinguni kuweza kutupa ufalme. Lakini maandiko inasema katika mstari wa 3, sell that you have and give alms. Inasema kwamba basi uzeni chochote mlicho nacho na mkaweze kutoa na kusaidia wale ambao hawana. Yaani inaonyesha hali ya dependability kwa Mungu, kwamba ikiwa kwamba ni makusudio ya Mungu kutupa ufalme, basi hatuna swala la kuweza kujitegemea tena wala kufikiria kuhusu maisha yetu. Basi sisi tuko kwa Mungu na Mungu ndiye anayetubariki. 5 ni ya kwamba that through our blessing others may see them, they glorify the Lord. Mungu anabariki watu wake ili wengine waone baraka hizo juu ya maisha yetu, wapende Mungu. Katika Mathayo 5 mstari wa 16, maandiko inasema kwamba wacha mwangaza wako, let your light so shine, let your light shine before men, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Utajiri na mali ambao Mungu anatupa sio kujiletea utukufu sisi wenyewe. Mungu tubariki ili utukufu wote wa utajiri wa Mungu juu yetu urudi kwake,
katika jina la Yesu Kristo. Ikiwa kwamba anatubariki na hekima, basi hekima hiyo ikamletea utukufu. Akitubariki na mali na utajiri na pesa na kujulikana na jina kuu na nzuri, basi hayo yote yakaleta utukufu kwa Mungu. Namba 6 ni ya kwamba that we may use our wealth to do every good work, ili tukaweze kutumia utajiri wetu na mali yetu yote ambayo Bwana aliyetupa ili kuweza kutenda matendo mazuri. Wakorintho wa pili 9:8, maandiko inasema ya kwamba and God is able to make all grace abound towards you, that you always having all sufficiency in all things may abide to every good work, ya kwamba Mungu ako na uwezo wa kufanya neema yake ikawe juu yetu kwa wingi, ili tukaweze kuwa na wingi wa kila kitu. Na hivyo basi maandiko inasema ili na sisi tuweze kutenda matendo yote yaliyo mazuri kupitia utajiri ule wa Bwana. Katika Acts of Apostles chapter 20 verse 35, maandiko inasema kwamba supporting the weak. Kwa hivyo ile kazi, ile abundance ambayo Mungu anaachilia juu yetu, sufficient in all things, that we may abide in every good work, and so that we may support even those that are weak in our midst, to the glory of his name. Number 7, it is a sign that you are called by the name of the Lord and a weapon of terrifying the enemy. Utajiri wa Bwana unakuwa kwamba ni ishara ya kwamba umeitwa kwa jina la Mungu, na tena Mungu anatumia utajiri na mali kama silaha ya kuwatetemesha na kuwafurusha adui katika maisha yako. Deuteronomy 28 verse 1 to verse 9 inaongea kuhusu baraka za Mungu zitakazokuja juu yetu to overtake us. Lakini mstari wa 10 maandiko inasema and all people of the earth shall see that you are called by the name of the Lord and they shall be afraid of you. Ya kwamba watu wote wataona baraka za Mungu juu yako na watajua kabisa bila kuwa na tashwishi kwamba umeitwa na Mungu na kwamba jina la Mungu limekuita. Na hivyo maandiko yanasema kwamba watajawa na uoga wa kiungu ndani yao, watakuondokea kwa njia, to the glory of God. Na kwa hivyo tunapoomba utajiri wa Mungu, tunaomba Mungu atutajirishe. Kwa nini? Ni kwa nini tuko kwa milima ya maombi tukiomba Mungu atutajirishe? Mungu anaangalia ndani ya moyo yetu. Ikiwa kwamba tunataka tupewe mali ili tuishi maisha mazuri, sisi we and ourselves, bila kujali kazi ya msalaba, bila kujali kile ambacho Mungu angetaka kufanya na utajiri wetu, basi itakuwa ni kwamba ni maombi ambayo hayatajibiwa. Maandiko yanasema mnaomba na hamjibiwi, ni kwa sababu mnaomba kwa jinsi ambayo haifai. Hivyo leo ukienda mbele za Bwana kwa muomba utajiri, mwambie kwamba nipe utajiri Bwana, nipate tumaini, nipate amani, tena nikawe baraka kwa watu wengine, ili nikalisifu jina lako, ili Bwana nikutegemea hata zaidi, ili Mungu